哎呦我的妈！ Hello and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to a war zone to celebrate my son's 13th birthday. He specifically requested for paintball with his friends. Sa kaninga part sa video, we are checking the venue if okay lang siya. Gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. Remember guys, you don't die in this mission. Dili mo mamatay. Padayon, bisag naigo. Ito na kaya? Nagtapon sa mata. Saka dong. Saka sa luyo. Nagtapon siya. Balik lang kuya. Ikaw, maninong taon. Padayon! Padayon! Bisang naigo! Padayon! Ayaw lang hikap sa flag! Padayon! 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 Ayaw lang hikap sa flag! Ayaw lang hikap sa flag kung naigo na ka.
Kaya puti kay mayapo ang bala. Ayaw lang, uyuga lang kung ganang kakabalo nga naisulod. Uyugon lang ang gano'n. Wala lang isulod? Pwede lang pa diri siya. Diri nga dead box. Diri nga dead box kayo. Ipikas niya ito yung pilikuran na ato. Puntahan. Ay tirahe kipatay na na. Tug, naigo ka no? Naigo ka? Paano? Ikaw dito nang-alot din kanina? Nakaigo ang mapuga ka. Tabla na? Tabla? Touch the flag now, touch the flag now.
have a winner now. And that's it. The brown team won. Yay! Yay! Faster! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo! Woo! Blow your candle. Happy birthday, Mate. How are you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh, nasa school. 13, 14, 15, 16. Uy, you don't come to Okay, snack na. Thank you so much for watching. Like and subscribe.